Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza bakunze b'Umuryango TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, akaba ari amakuru agiye kubakira kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turababwira ko Musenyeri Rukamba yifashije ivuka rya Yezu yamaganye gukuramo inda. Naho mu karere ka Rubavu inka 8 zafashwe zijyanwa muri Kongo mu buryo butemewe. Hanze y'u Rwanda turababwira ko muri Mozambique imfungwa zirenga 1500 zatorotse gereza mu gihe imyigaragambyo ku matora ikomeje. Mukanya na amakuru ku buryo burambuye. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka bukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi zirimo Mowapu Milano yongerera imbaraga basabanye ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye zirimo Mowapu Merita, Mowapu Rozana ndetse na Mowapu Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no Kwandamage cyangwa bahamagare kuri 078 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel ni igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 30 75 Urambe muri sport itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543. Tukaba tunaboneka kuri telefoni igendanwa 0788 35 87 47 cyangwa 0798 54 11 11. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu akafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@akafricabureau.com. Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. Tubaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru mujye kugezwaho nanjye Nkurunziza Pacifique, kuri kamera mukamuri kumwe na Mushimiyimana Jean de Dieu. Musenyeri Philippe Rukamba wa Diocese ya Butare uri mu kiruhuko cy'izabukuru yongeye gushimangira umurongo Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda iherutse kwerekana ko idashyigikiye namba politike yo gukuramo inda. Mu gitambo cya misa cyo kuri uyu munsi mukuru wa Noheli ari wo wibutsa abakristu ivuka rya Yezu n'Umukiza,
ko Imana yigize umuntu kugira ngo icungure isi. Musenyeri Rukamba yavuze ko Imana yabaye umuntu iba uruhinja nk'abana b'abantu bose, ugira nabi uwo mwana uri mu nda ya nyina ngo aba agiriye nabi Yezu Kristo. Mu cyumweru gishize nibwo itangazo ryasinywe n'abepiskopi gatolika bose mu Rwanda ryasabye abakristu bose n'abantu bafite umutima mwiza kurengera ubuzima. Iri tangazo ryashingiye kuri gatigisimu aho ivuga ko kwica umuntu bihabanye rwose n'agaciro umuntu yeremanwe. Itegeko ry'Imana ribuza icyo cyaha ririba umuntu wese aho ava akagera, aho yaba ari hose no mu gihe icyo ari cyo cyose. Mu ngingo zinyuranye z'iri tangazo, abasenyeri uko ari 9 bavuze ko gukuramo inda ku bushake ari icyaha cyo kwica inzirakarengane. Bavuga kandi ko mu rushako rw'umugabo n'umugore ariho hari inzira yemewe yo kubyara no kororoka. Yanibukije ababyeyi ko bakwiye kwita ku bana bakabaha uburere bwiza kandi bakabigisha urukundo, kuko umwana ashobora kuvamo uwubaka igihugu cyangwa ucyoreka biturutse ku burere yahawe. Dukomeje n'andi makuru, abantu 2 nibo bishwe n'impanuka mu bice bitandukanye by'igihugu ku munsi ubanziriza Noheli ndetse no ku munsi wa Noheli nyirizina. Umuvugizi wa polisi y'igihugu SCP Boniface Rutikanga yavuze ko muri rusange umutekano wagenze neza mu minsi 2 ya Noheli, nubwo 2 baburiye ubuzima mu mpanuka 2 zabaye mu Rwanda hose. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko impanuka y'igare yabereye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, wari utwawe yitabye Imana kubera umuvuduko umunyegare yagenderagaho. ACP Rutikanga avuga ko uwa moto yashatse gutambuka ku muntu atwaye imodoka ariko aza kugongwa. Umuvugizi wa polisi yasaba abantu kwitwararika muri iyi minsi mikuru bazirikana umutekano wabo n'ibyabo. ASP Rutikanga yasabye kandi abantu muri rusange kwirinda kwinezeza, ahubwo abafite abanyeshuri bagatekereza ko bagomba kubitaho birinda gusesagura. Dukomeje n'andi makuru ari kuvugwa mu Rwanda, mu karere ka Rubavu inka 8 zafatiwe mu mupaka uhuza Gisenyi na Goma mu murenge wa Rubavu, bikekwa ko zari zigiye kubagirwa mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abaturage babwiye Kigali Today dukesha inkuru ko zafashwe n'inzego z'umutekano ubwo zari zinyujijwe mu nzira zitemewe. Inka zashyikirijwe inzego z'ibanze zirimo gushakisha uwaba yaribwe inka kugira ngo ashobore kuzisubizwa. Mu kwizihiza Noheli mu mujyi wa Gisenyi habazwe inka 260 n'amatungo magufi 86. Inyama nyinshi zibagirwa mu Rwanda zoherezwa mu mujyi wa Goma, ibi bigatuma igiciro cyazo kizamuka mu mujyi wa Gisenyi, aho ikiro kimwe kiri kugura amafaranga y'u Rwanda 5,500, ariko zagera muri Goma kikiyongera. Bamwe bagashaka kunyuza inka mu nzira zitemewe ngo bazijyane muri Kongo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu busaba abaturage bajya muri Kongo kunyura ku mipaka yemewe, irimo umupaka munini wa Goma ndetse n'umupaka muto wa Goma aribyo bita Grande Barriere na Petite Barriere, ndetse n'umupaka wa Kabuhanga kuko ari umupaka ikoreshwa mu buhahirane. Ubuyobozi bugasaba abantu kwirinda kunyura mu nzira zitemewe. Reka amakuru ari kuvugwa twerekeze mu makuru kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyepolitiki barimo Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Moise Katumbi Chapwe wahoze ari guverineri w'intara ya Katanga bamaganye abacanshuro n'ingabo z'amahanga ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo rihuriwemo n'abanyepolitiki bombi basohoye nyuma yo guhurira i Addis Abeba muri Ethiopia mu cyumweru gishize. Aba bahuye mu gihe muri Kongo Kinshasa hari ubwumvikane buke bushingiye ku kutavuga rumwe ku mugambi Perezida Felix Antoine Tshisekedi afite wo guhindura itegeko nshinga. Indi ngingo ni ijyanye n'intambara ingabo z'iki gihugu zirwana muri nyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Leta ya Kongo imaze igihe yaritabaje abacanshuro b'Abanyaromania, umutwe wa FDLR ndetse n'ingabo z'ibihugu by'amahanga nk'u Burundi, Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi ngo ziyifashe kwivuna uriya mutwe nyeshyamba ivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Kabila na Katumbi mu itangazo ryabo bavuze ko ibyo kuba izi ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikwiye kujyaho iherezo. Itangazo basohoye rivuga ko Kabila na Katumbi baramagana ubwiyongere bukabije bw'ingabo zitemewe zirimo abacanshuro ndetse n'ingabo z'ibihugu by'amahanga ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bagasaba ko zashyirwaho iherezo. Aba bombi kandi bamaganye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera guta muri yombi abanyamakuru, abanyepolitiki batavuga rumwe nayo, abasirikare ndetse n'abasivile. Ibyo bavuga ko bibangamira ukwishyura ikizana. Aya makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda ndetse n'ayandi yose turagezwaho na mugenzi wacu Bizimana Desire. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda twerekeze i Burayi. Papa Francisco arasaba ibiganiro hagati ya Ukraine n'Uburusiya kugira ngo intambara yatangijwe n'igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine mu mwaka wa 2022 irangire.
Mu ijambo akunda kuvuga ku munsi mukuru wa Noheli, Papa yavuze ko ubutwari ari ngombwa kugira ngo imiryango y'ibiganiro ifungurwe hagamijwe kugera ku mahoro nyakuri kandi arambye hagati y'ibihugu byombi. Yatanze ubu busabe nyuma y'igitero gikomeye cy'Uburusiya ku munsi wa Noheli nyirizina kibasiye ibikorwa remezo by'ingufu bya Ukraine. Iki gitero Ukraine ivuga ko cyakozwe hifashishijwe misile hamwe n'indege zitagira abapilote zigera ku 184 byose hamwe. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Ukraine yari yamaganye cyane icyifuzo cya Papa aho yasabaga ko Kiev cyangwa se ubutegetsi bwa Ukraine bwagirana ibiganiro kugira ngo intambara irangire, ndetse ko bagomba no kugira ubutwari bwo kumanika amaboko. Mu ijambo yavugiye imbere y'ibihumbi by'abantu bari bakoraniye mu kibanza cyitiriwe Petero Mutagatifu, uyu mupapa w'imyaka 88 yabajije abateraniye hati: ese urusaku rw'intwaro rwahagarara muri Ukraine yasinzekajwe n'intambara ndetse no mu bindi bice by'isi? Yongera hati: ndasaba buri muntu ndetse n'abatuye ibihugu byose kuba intumwa z'icyizere, guhagarika urusaku rw'intwaro no guhashya amacakubiri. Mu gukomeza ubutumwa bwa Noheli yatanze umwaka ushize, Papa Francisco yasabye ko intambara yo muri Gaza ihagarara kandi abashimuswe bakiri mu maboko ya Hamas bakarekurwa. Intambara yo muri Gaza yatangiye nyuma y'igitero cya Hamas cyabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023. Igitero cyahitanye abantu bagera ku 200,000 kandi hashimutwa 251 bajyanwa muri Gaza. Nk'uko byatangajwe n'abashinzwe ubuzima muri Gaza ku butegetsi bwa Hamas, Abanyapalestine barenga 45,000 bamaze kugwa mu bitero bya Isiraheli. Muri iki cyumweru Papa Francisco yavuze ko ibitero bya Isiraheli ari ubugizi bwa nabi, amagambo Isiraheli yamaganye ivuga ko abogamye kandi ababaje cyane. Mu butumwa bwe kandi Papa yasabye ko ubufasha bw'ubutabazi buhikirizwa Sudan igizwe n'intambara y'ubugome imaze amezi 20 aho amamiliyoni y'abantu bari mu kaga k'inzara. Papa Francis kandi yanibutse imiryango y'abakristo muri Libani na Syria aho inyeshyamba ziherutse gukura Perezida Bashar al-Assad ku butegetsi wari umaze imyaka 25 ayobora. Kuva intambara yatangira muri Syria 2011, umubare w'abakristo waragabanutse cyane, aho amakuru avuga ko hasigaye abantu bagereranyijwe bageze kuri miliyoni. Kuva intambara yatangira muri Syria muri 2011, umubare w'abakristo waragabanutse cyane, aho amakuru avuga ko ugereranyije bamaze kugera kuri 1,500,000 mu gihe mbere y'intambara bari benshi kurusha ahangaha. Abakristo muri Syria bafite impungenge z'ejo hazaza kuva inyeshyamba za Kisilamu zarafashe ubutegetsi, nubwo umutwe w'inyeshyamba Hayat Tahrir al-Sham uhamya ko amadini yose azahabwa uburenganzira bungana ku butegetsi bwabo. Reka dukomereze ku mugabane wa Aziya. Leta y'Ubushinwa yemeje umushinga wo kubaka urugomero rw'amashanyarazi ruzashyirwa ku mugezi wa Yarlung Zangbo, rukazaba ari rwo runini rwa mbere ku isi kuko ruzajya rutanga umuriro w'amashanyarazi ungana na kilowate miliyari 300 ku mwaka. Uru rugomero ruzubakwa mu gace ka Tibet kari mu burasirazuba bw'Ubushinwa, ruzahita ruba urwa mbere rutanga umuriro w'amashanyarazi mwinshi kuko ruzaca ku rundi rwa Tri George Dam narwo ruherereye mu gihugu cy'Ubushinwa, ruza ku mwanya wa mbere aho rutanga umuriro w'amashanyarazi ungana na kilowate miliyari 88 ku mwaka. Ibi byose biri muri gahunda y'Ubushinwa yo kugabanya imyuka yangiza ikirere bwoherezayo, dore ko ingomero z'amashanyarazi ari bwo buryo butangiza ikirere bukoreshwa mu kubona umuriro w'amashanyarazi. Byitezwe ko Ubushinwa buzashora miliyari 157 z'amadolari y'Amerika muri uyu mushinga, bikazaba bituma uza mu mishinga ya mbere ihenze ku rwego rw'isi. Uyu muriro ushobora kuzacanira abarenga miliyoni 300 mu Bushinwa. Gusa kuzuza runo rugomero ngo bizaba akazi gakomeye kuko rugiye kubakwa ahantu hakunze kugwa imvura nyinshi, bishobora kuzagira ingaruka kuri uyu mushinga mu buryo burimo no kuwutinza.
Turamushimiye cyane Bizimana Desire kuri aya makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda amaze kutugezaho. Ni nawe kandi twerekeje makuru ari kuvugwa muri siporo, aho mu makuru ari kuvugwa muri siporo ikipe y'igihugu Amavubi impungenge ni zose ku mukino uzahuza u Rwanda na Sudani y'Epfo utazitabirwa. Naho muri iyo siporo ubuyobozi bwishyuye amafaranga ibirarane by'umushahara w'ukwezi kwa 11 ndetse na recruitment z'abakinnyi. Aya makuru n'andi yose tukaba tugiye kwagezwaho na Pasi Govinda. Yes, murakoze cyane mu makuru ya siporo agezweho. Reka tuyehere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamaze gukomeza gutegura imikino bafitanye n'ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo. No mukino wo kwishyura mu mikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakina imbere mu gihugu. Cani ni imikino izaba umwaka utaha ikabera mu bihugu bitatu ari byo Kenya, Rwanda, Tanzania ndetse na Uganda. Ibyo bihugu rero biri kwitegura, ariko u Rwanda rwamaze gusezererwa mu mibare kubera ko muri aka karere ka East Africa hazasohokamo ikipe imwe gusa yongera kuri ibyo bihugu bitatu bizakira. Ubwo bari gushaka itike, ubwo ikipe y'igihugu ya Sudani yamaze gutsinda ikipe ya Ethiopia bitsinda imikino 2, ubwo yamaze kugira amanota 6, kandi ku ikipe imwe ikenewe urumvikana ko u Rwanda rutagira amanota 6. Ubwo mu mibare rero bamaze gusezererwa. Ubwo rero hakomeje kunugwanurwa ko Stade Amahoro yazaba yambaye ubusa ku munsi wo ku gatandatu. Bamwe bavuga ko iyi esheke kuba bageze ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngo bayishyira ku mutoza Thomas Frank Spitzer, n'uyu umudage wotoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Bamaze kumera nkaho batandukanye bitewe n'uko ngo amasezerano yarangiye nibo bamwongerere. Bamwe rero bagenda bavuga yuko ngo yamaze gutererana u Rwanda agatuma morale ijya hasi, baba baratsinze uriya mukino ubanza. Ubwo rero abandi bakavuga yuko ngo nta kindi yari gukora. Twaganiye umunyamakuru Kwizera Eric atubwira ko atemeranwa n'abitabiriye n'abitwaye mu mutwe utoza w'umudage, kuko ubwo we ngo yigiriye mu biruhuko avuga ko ntacyo nawe yari gukora. Reka tumwumve Kwizera Eric. Nta izindi mpinduka yari bukoreho, na Torsten ntacyo abazwa. Ikipe uwayisigaranye nimba ari we wakoze ubwo nibyo, ariko nyine ntabwo bakinnye nabi uretse ko babaye nk'abafatiranwa hakiri kare, ariko ntabwo bakinnye nabi. Ubwo rero bazi Kigali bagatsinda ibitego byibuze nka bingahe bayirusha, bashobora kongera bakajya mu mibare bakareba. Ubwo byananirana ya hostinga, ubwo nyine tukaba tubaye disqualified gutyo. Tuve mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi twerekeze mu ikipe ya Rayon Sport. Perezida wa Rayon Sport yabwiye ikinyamakuru Flash FM mu kiganiro cyabaye kuri uyu wa kane, yabaganiye bavuga yuko rero ngo bamaze kwishyura igice cy'ideni za recruitment bari bafitiye abakinnyi bagiye batandukanye, ndetse ngo uwitwa Azizi Basane ndetse na Prince Junior Erenga Kanga abangaba ngo bamaze kwishyurwa ayabo yose. Ngo aho bari rero ngo banemeye no kugaruka mu kazi. Murabizi ko uyu Azizi Basane nababwiye yuko yamaze gufata indege yagiye iwabo muri Cameroon, yagiye mu biruhuko, ariko anavuga yuko ngo atazagaruka bitewe nuko ngo ikipe ari mubereye imideni. Gusa hari gututumbamo ikizwi nk'ishyamba kimenyerewe muri siporo nyarwanda, kuko ngo hari bamwe mu bayobozi batari kumvikana na komite iriho, bakavuga ko rero ngo iri shyamba ngo riri kugenda runona abakinnyi ba Rayon Sport bari kwitwara neza, ndetse nabo ngo bari kujya bavuga yuko ngo ishaka kugura, bakaba bashaka ukuntu ngo babajyana ahandi. Hatanzwe ingero zigiye zitandukanye. Witwa Yawanenje Theodore Christian Maripango ni umukinnyi wakiniraga ikipe ya Gasogi, gutandukana yumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, nyuma aza kujya mu ikipe ya Jamus yo mu gihugu cya South Sudan. Ubwo rero ngo havuga ko amakuru ngo ari abanyamakuru bamwe na bamwe ngo bamujyanyeyo, hashyirwa mu majwi uwitwa Anta Mucyo Biganiro. Uyu nguyu rero ngo ari kuvugwa no kuwitwa Azizi Basane, ngo bavuga ko ngo ashaka kumujyana mu gihugu cya Tanzania. Ibyo ngibyo nibivuga ku kijyanye n'impungenge rero z'uko iyi kipe ya Rayon Sport ngo yazasubira inyuma, gasubizwa inyuma n'izo mande zise ishyamba. Ikipe ya Rayon Sport, bamwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi ibijyanye n'umupira w'amaguru ndetse na Rayon Sport mu Rwanda, bavuga yuko ubuyobozi buyoboye ikipe ya Rayon Sport buzi ibyo burimo rwose, ngo abafana bakwiye kuyigiriramo icyizere. Twaganiye na bamwe, uyu nguyu yitwa Irabizi Emmanuel akorera Pacis TV. Twaganiye, reka twumve icyo yabivuzeho, turibuze kuba tugaruka mu kanya. Habi ku mpande nabikubwiye hariya kwa Noze kwa Haji barazana undi mukinnyi uremereye, amakuru ndayafite witwa
Gacinya urabizi ni umujyangi, iyo bigeze mu kugura aragenda, no muri APR turabizi yaragiye agura Yannick, agura Hervé Rugwiro. Rero ikibazo cyo kuvuga ngo ishyamba rya Sadat icyo rwose barakizi, ni abantu nyine bamaze imyaka myinshi muri no shampiyona. Nureba nka Muvunyi amaze imyaka irenga 10 nyine arabizi gutwara igikombe icyo bisaba. Niba haje iryo shyamba yaritwaremo ibikombe inshuro nyinshi, agomba kugira gute, agomba gukora byinshi. Kandi niba wumva ko nyine abakinnyi bagiye kuza bakazana abandi bakinnyi, Aziz Gasana niyigira nabi rimwe agasanga umwanya we urimo ntiwigeze ugira ikibazo, urakeka se kazongera kubyigira? Oya, icyo cyo rwose cyo kuba ayo mashyamba agiye kuza muri Rayon Sport yatangiye no kuza, ndikumva byatangiye, nta kibazo n'iki na kimwe Rayon Sport izagira. Gusa ibyo ngibyo byose rero nubwo ngo bimeze gutyo, ngo ikipe ngo yamaze guhemba abakinnyi ukwezi kwa 11 mu mishahara, kandi ngo itegereje n'abatoza witwa Ayabangare Bitsa ndetse na Robertinho bari baragiye mu bihuko iwabo, ngo bazahagera ku munsi wo ku cyumweru. Abakinnyi nabo rero ngo bakomeje imyitozo nubwo bagiye bahabwa ibiruhuko bito bito. Tuve mu Rwanda twerekeza hanze y'u Rwanda, amakuru ya siporo agezweho. Duhere mu ikipe ya Sporting Lisbonne, ni ikipe yo mu gihugu cya Portugal, yamaze kwirukana witwa, nyuma yo gutandukana n'uwitwa Ruben Amorim, bamaze kwirukana uwaje amusimbura witwa Joao Pereira. Mu mikino 7 yakinnye yatsinzemo 2, ibundi iyindi mikino 4 arayitsindwa, mu gihe yanganyije iyindi 2. Ubwo rero ngo bamaze kumuhambiriza, bavuga yuko ngo bari gushaka uko bazana umutoza uri ku rwego rwa Ruben Amorim wamaze kwerekeza mu ikipe ya Manchester United. Agiye ikipe ayiseze ku mwanya wa 17 muri UEFA Champions League. Tuve aho ngaho twerekeze mu ikipe ya Bayern Munich, ngo bamaze gutekereza ko witwa Joshua Kimmich ngo yazaba ari ku isoko kuri kumwe n'uko kwezi kwa mbere, ngo mushaka ngo yazana miliyoni 20 rwose, ngo biteguye kuganira. Uyu nguyu Joshua Kimmich rero ngo biragoye yuko yazasoza ino sezare muri Bayern Munich. Hakavugamo amakipe amwifuza rero arimo FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool ndetse n'ikipe ya Chelsea. Tuve aho ngaho twerekeza mu ikipe ya Juventus, bamaze ngo kugumana igitekerezo cyo kuba bashaka kuwinjizamo umukinnyi witwa Joshua Zirkzee, umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Uyu nguyu umuholandi wayijemo muri window avuye mu ikipe ya Bologna mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ubundi. Gusa rero ngo ntago ari kubona umwanya uhagije ngo ikipe ya Juventus niyo batayimugurisha ngo bazamubatize. Tuve mu ikipe ya Juventus tukomereza muri Manchester United n'ubundi. Harimo amakuru menshi cyane. Ikipe ngo iri kwiruka inyuma yitwa Milos Kerkez, ariko ngo uyu Milos Kerkez n'ubundi ngo arishakira ikipe ya Manchester United cyane ngo kurusha Liverpool nayo imuriho. Nguyu ni umukinnyi w'umunya-Ukraine ukina mu ikipe ya FC Bournemouth. Ubwo ni gutyo bimeze. Mohamed Salah ngo ari hafi kuba yasenya amasezerano y'imyaka 3, amasezerano mashyashya. Ubwo ni umwe mu bakinnyi bahetse ikipe ya Liverpool kugeza kuri ubu ngubu. Mu ikipe ya FC Barcelona ngo bamaze kumvikana n'uwitwa Jonathan Tah, umusore w'umudage ukina mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Nguyu ngo yazahagera. Ubwo ngo iyi diru ngo yafashijwemo n'uwitwa Hans Flick. Nguyu rero ngo bategereje ibiganiro bya nyuma bigomba guhuza aya makipe kugira ngo babe bagurana. Reka dusoreze mu ikipe ya Chelsea, ngo biteguye kuba bashyira muri diru witwa Benoit Badiashile kandi Chukwuemeka ndetse na Mikhail Mudryk kugira ngo babe babona uwitwa Lautaro Martinez, ni umusore w'umunya-Argentine w'ikipe ya Inter de Milan. Nguyu akaba na kapiteni w'iyi kipe. Ikipe ya Chelsea rero ngo yiteguye kuba yamuzana mu ikipe kugira ngo babe bashaka umuntu byibuze ufite experience yo gutwara ibikombe, ngo cyane ko ibijyanye n'umusaruro mu ikipe bwo bari kubona bitangiye kuza. Engani yaragezwe muri siporo. Je nitwa Pasi Govinda. Mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro, nyuma y'umwaka umwe barushinze, umuhanzi The Ben n'umufasha we Ukeza Pamela baritegura kwibaruka umwana wabo w'imfura, naho Israel Mbonyi yaraye atanze Noheli yuzuye ku bantu 10,000 bari bitabiriye igitaramo cy'amateka yakoze. Aya makuru n'andi yose reka tuyabaze Gladiator. Reka nongere mbasuhuze kandi bifurize kugira ibihe byiza. Mbahaye ikaze mu isi y'amakuru y'imyidagaduro ari kuvuga cyane. Mbahaye ikaze mugiye kubana muri aka gace k'amakuru ari kuvuga cyane mu myidagaduro. Amazina yanjye nitwa Gladiator. Amakuru y'imyidagaduro ari kuvuga cyane munyemere tuhere hano mu Rwanda, nta kindi kiri kuvugwa
duhere ku nkuru ya The Ben n'umufasha we Uwicyeza Pamela. Aba bombi barushinze mu mpera z'umwaka ushize 2023 hari mu kwezi kwa 12 ku itariki ya 23. Uyu nguyu The Ben ndetse na Uwicyeza Pamela umufasha we bakaba barimo bitegura umwana wabo w'imfura ugiye kuvuka vuba aha rwose muri uyu mwaka utaha 2025. Uwicyeza Pamela umufasha wa The Ben abinyujije ku rukuta rwa Instagram yasangije abamukurikirana barenga 100,000 akavideo cyangwa se amashusho ye na The Ben bishimira uyu mwana wabo bagiye kwibaruka mu mwaka utaha, aho ku rukuta rwa Instagram Uwicyeza Pamela yaherekejeje ayo mashusho amagambo agira ati twebwe batatu tubifurije Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Uwicyeza Pamela ndetse na The Ben bidatinze cyangwa se mu mwaka utaha 2025 bakaba zibaruka cyangwa se bakaba bazabona umwana wabo w'imfura. Aba bombi barushinze mu mwaka wa 2023 gusa mbere yuko barushinga guhera mu mwaka wa 2019 urukundo rwabo nirwo rwatangiye, gusa biza guhabwa umugisha imbere y'Imana ndetse n'amategeko mu mwaka wa 2023. Ngayo nguko urugo rwa The Ben ndetse na Uwicyeza Pamela rukaba rwitegura umwana wabo w'imfura uzabona izuba cyangwa se uzavuka mu mwaka utaha 2025. Munyemerere tuve kuri iyo nkuru ya The Ben ndetse na Uwicyeza Pamela bitegura kwibaruka umwana wabo w'imfura tujye ku yindi nkuru ari nayo nkuru iremereye cyane mu makuru y'imyidagaduro hano mu Rwanda. Nta kindi kiri kuvugwa ni igitaramo cya Mbonyi Cyambo Israel cyangwa se Israel Mbonyi. Igitaramo asanzwe gukora buri tariki 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka, kikaba ari igitaramo kimajije kuba inshuro 3 zikurikiranya. Muri uyu mwaka iki gitaramo kikaba cyaritwaga Icyambu ku nshuro ya 3. Iki gitaramo cyagiye kuba mu by'ukuri harabanje kuvugwa ibintu byinshi bitandukanye by'umwihariko kuri Israel Mbonyi, byinshi byagendaga bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, gusa nta na kimwe kigeze kibasha kumuca intege, nta na kimwe kigeze kibasha gukoma mu nkokora imigendekere myiza y'iki gitaramo. Iki gitaramo cyagiye kuba bitandukanye n'ibindi bitaramo bibiri byabanje. Igitaramo cyagiye kuba ku munsi wa nyuma wacyo amatike yose y'igitaramo ataragurishwa, bizwi cyane mu ndimi z'amahanga nka sold out. Byarinze bitegereza umunsi wa nyuma kugira ngo Israel Mbonyi abashe gukora ibyitwa sold out cyangwa se ko yagurisha amatike yose, imyanya yose yateguwe yabari buze kwitabira icyo gitaramo, akaba aribwo yabashije kuyigurisha cyangwa se akaba aribwo yabashije kwishyira ku isoko abantu bose bakayigura. Hari ku munsi wa nyuma w'icyo gitaramo amatike 10,367 niyo yabashije kugurwa cyangwa se niyo myanya n'ubundi ari muri iyi Kigali Arena, muri iyi nzu y'imyidagaduro Kigali Arena yose uko ari 10,367 akaba yabashije kugurwa. Bivuga ngo Israel Mbonyi yakoze ibyitwa sold out, gusa ibi yabikoze ku munsi wa nyuma habura amasaha make cyane kugira ngo iki gitaramo kibe, gusa akishimira ko yabashije kubikora. Ni igitaramo Israel Mbonyi yageze ku rubyiniro ku isaha y'isa moya z'umugoroba, yageze ku isaha y'isa moya z'umugoroba n'iminota irengaho 19, gusa aza kuva ku rubyiniro nyuma y'amasaha ane ku isaha y'isa sita zirengaho iminota mikeya nk'ibiri cyangwa se 3. Israel Mbonyi yataramiye abakunzi be ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda mu ndirimbo ze nyinshi zagiye zikundwa. Muri zo wavugamo Ni Nasiri, wavugamo Hari Ubuzima ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Cyari igitaramo cy'imbaturamugabo, kimwe mu bitaramo by'amateka. Israel Mbonyi by'umwihariko yafashe akanya anashimira ambasaderi Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe wari witabiriye iki gitaramo ari kumwe na mushiki we Marie Nduhungirehe. Uyu ambasaderi w'u Rwanda akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, akaba by'umwihariko mbere ko iki gitaramo kiba yari yasabye Israel Mbonyi ko yakorera iki gitaramo muri stade Amahoro ivuguruye, ikaba ari stade kuri uyu munsi yakira abantu 45,000. Israel Mbonyi yatangaje ko iki cyifuzo cya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yacyakiriye, ndetse ko mu myaka iza dushobora kuzabona Israel Mbonyi afashe stade Amahoro akaba yakoreramo iki gitaramo asanzwe akora buri tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Iyo ni inkuru ya Israel Mbonyi nayo yari iri kuvugwa cyane mu makuru y'imyidagaduro, ariko mu nyemera makuru y'imyidagaduro tuyasoreze ku kuntu bamwe mu byamare bitandukanye no mu Rwanda bizihije uyu munsi washize wa Noheli cyangwa se bizihije umunsi mukuru wa Noheli. Turahera kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, akaba yari mu bihumbi 10 birenga byitabiriye iki gitaramo cya Israel Mbonyi ku mugoroba washize itariki 25 Ukuboza. Uyu ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, akaba ari kumwe kandi na mushiki we Marie Nduhungirehe. Aba bombi bakaba bagiranye ikiganiro by'umwihariko na Israel Mbonyi mbere yuko ajya ku rubyiniro, bakaba bagiranye ikiganiro banamutangariza ko ari umwe mu bahanzi bishimira. Anabinyujije ku rukuta rwe rwa X
nyakubahwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe akaba yatangaje ko Israel Mbonyi ari umwe mu bahanzi baremereye, ari mu bahanzi beza u Rwanda rufite, akaba yavuze ko ari umwe mu bahanzi bazi imbere y'abantu kuko ku rubyiniro akaguhereza icyo wari umwitezeho. Dukomeje turebera hamwe uko ibyamamare mu myidagaduro mu Rwanda byagiye byizihiza umunsi mukuru wa Noheli, twakomereza kuri The Ben nawe yari mu bihumbi The Ben nawe akaba yari mu bantu ibihumbi 10,367 bitabiriye igitaramo cya Israel Mbonyi ku mugoroba washtambutse w'itariki 25 Ukuboza. The Ben yitabiriye iki gitaramo by'umwihariko akaba afitanye ubushuti bwihariye na Israel Mbonyi, banafitanye indirimbo. Nubwo indirimbo mu kiganiro Israel Mbonyi yagiranye n'abanyamakuru yatangaje ko itarasohoka, by'umwihariko bitewe n'uko bombi bumvikanye ko bashaka kuzakora igihangano kizumvwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa The Ben akaba yari mu bantu bitabiriye iki gitaramo, ndetse Israel Mbonyi nawe akaba yatangaje ko iyo biza kumukundira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka utayo 2025 nawe yari kuzitabira igitaramo cya mugenzi we The Ben, ngo gusa bitazamukundira kuko azaba afite ibitaramo mu gihugu cya Kenya. The Ben akaba ari mu bantu b'ibyamamare bitabiriye iki gitaramo cya Israel Mbonyi. Usibye The Ben, iki gitaramo kandi cyarimo abandi bantu barimo Aline Gahongayire, umuririmbyi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, harimo kandi umunyamakurukazi Mutesi Scovia ndetse n'abandi bantu bazwi mu myidagaduro yo mu Rwanda. Ngayo amakuru ari kuvuga cyane mu isi y'imyidagaduro. Gerezwa Gladiator, ibiganiro by'Umuryango TV bikomeze bikunogere. Ciao ciao. Uyu ni umusozo w'amakuru twari twabateguriye, ariko kuri wo tutatangiranye ndetse nawe twatangiranye. Amakuru yacu yari yubakiye kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru twababwiye ko Musenyeri Rukamba yifashishije ivuka rya Yezu yamaganye gahunda yo gukuramo inda. Naho mu karere ka Rubavu inka 8 zafashwe zijyanwa muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Hanze Rwanda twababwiye ko muri Mozambique imfungwa zirenga 1500 zaturutse gereza mu gihe imyigaragambyo ku matora ikomeje. Turabashimiye cyane bakunzi b'Umuryango TV, nshimire ikipe y'abanyamakuru twafatanyije gutegura aya makuru. Njye wabagejejeho nitwa Nkurunza Pacifique, kuri kamera twari turi kumwe na Mushimiyimana Jean de Dieu. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete, byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi zirimo Mowapp Milano yongerera imbaraga basabanye ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks, cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye zirimo Mowapp Merita, Mowapp Rozana ndetse na Mowapp Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no Kwandamage, cyangwa bahamagare kuri 078 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya 3, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 30 75 uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, Fortibet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye
byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka, ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere y'uko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefoni igendanwa 0785358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza.